At damot intid da nga meriendak. Mangrugi nga garbi-arbisen dituin pasigen. Padasek man nga sa bawan daytoy bihon nga intid da kanyak. Ket naimas ti sumabaw ita. Mangkirog taman ti dua nga iwat karne nga nabati. Padason tayo man tag-experiment dayta nakasurat makita yung mga ta. Add water ko nane amo naman tag-English karabaw sika. Kabil ko medya bihon sa kikiwar-kiwar basit. Jak amo pangilutok di bulong ti karabasa kon so ngayon lauk ko ti bihon kon. Insarunok mo di pampalapot nako konstarten. Tapno nawalpalit lang nga igupen. Saka man kiwar-kiwarenen kaslamot klumit itsuranan. Ikamot asin na basiten. Sak na yung kabil ti manlokong nakapaspas-pas pa yan kaslapartas. Sak pinarabawan ti naprito nga itlog nga iniiwa-iwak ti strip pampo nagimasen. Ala umay kayon kakabsat tagsabaw tayo inudek pay akin napudot. Ala aguray kayo ta enjoy ak mampay tagsabaw ken mga anti pansit nga sabaw na. Naimas met ti bihon nga sabaw na padasin nyo met Ay na po dapi pasipol na nasinitsa Noong bata tayo, tinuruan tayo kung paano ang tamang pagkain. Pero ngayon, dahil sa ASMR na to, para na tayong baboy kung kumain. It's just for the vlog. Dito ako napatakbo. Napaso yung bibig at saka dila ko. Run.